الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی لاکھوں کروڑوں شکر نے مسی مہاکنا تھا تراغنی تھوئی اسی کی منونگدا یامنا متیم مغولے ربا تھا رمضان المبارک و تھا اما پی نبی دنا تھا اسی کی نمید کھرنی روزہ ہنبنگ امبگی توفیق پی نبی کھرے لوئننا لیمہوری بن نمید سنگ اسی سو اپون فانا اخلاص کا لوئننا ہنبنگ امبگی اللہ تبارک و تعالی نا پنگل حفیظن آمین نمسی ذرب مروف سنگ رمضان المبارک کی تھاسیدہ خصوصاً وینا توقدب عبادت سنگی منونگ دگی امو وریبا تراویگی نماز ہریبا تراویگی نماز اسی مسی منی پوریگی منونگ دسو میوی کھرا رکعت نپان سون بطولک لے تراویگی رکعت نپان اسینا صحیح وریبرا ادوگا تراویگی رکعت کن سولیبا اہل سنت والجماعت کی نزدیکتا تراویگی رکعت اسی کنی ہریبا کن اسینا ہینا صحیح وریبرا ہے بسیگی مرمدہ متانگ دا میام کی ممانگ دا دلیل دلائلی ساتت ہمزگے میام نا ای گی چینل اسیبو سبسکرائب تو بیو امدی لائک تو بیو ننسی ذربا مروف سنگ تراویگی رکعت اسی اہل سنت والجماعت کی نزدیکتا کنی اور غیر مقلد امام سنگ کی تقلید تو دبا اور مسانا مساسی اہل حدیث نی ہائی زبا حدیث تا عمل تو بکانگونی قرآن مسلم حدیث تا عمل تو بک گروپ نی کانگونی ہائی نا لاؤزری با مکھوئی کی نزدیکتا تراویگی رکعت اسی نپان نے لیکن مکھوئی نا تراویگی رکعت نپان سولی با سی مسیح دلیل بخاری شریف کی حدیث اما پیشتا ہوئے حریبا حدیث ادو مدو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دگی روایت طرقپا ادو ملبا حدیث نی بخاری شریف تا باب صلاة نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی قیام اللیل ہے بدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اہنگ دسون کی با نماز کی متانگ دا لاکھ پا ادو ملبا حدیث نی حضرت عائشہ دگی روایت نی قالت محاق نہائی ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیرہی علی 11 رکعتن ہے بدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان دا امدی غیر رمضان دا رکعت تراغ متوئی دگی ہے نسون کی دے مسیح مکھوئینا تراویگی رکعت مسینی رکعت ترا متوئی اسیگی منون دگی نپا لمنا تراویگی نماز نی ادوگا اہم منا ویتیرگی نماز نہانا لوی لیکن نکسیزر مروف سنگ حاربہ حدیث اسی مسیح تراویگا مری سکلی لینا دے تراویگا مری لینا با حدیث نتے مسیح تحجد کا مری لینا با حدیث نے ہم دی حدیث اسیدہ پلی با ما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتن ہے بدی رمضان امسو غیر رمضان دا امدی غیر رمضان نتبدا اللہ کی نبی نا رکعت ترامت ہوئی دگی ہے نسون کی دہری سی رکعت نپال امنا تحجد کی نہیں ادوگا رکعت اہم منا ویتیر کی نماز نے ادوگا رمضان دتا تراوی کی نماز صاحب دی رمضان دتا سولی غیر رمضان دا سون دے ادنا حدیث اسدے کی فون کھمگم لے مدودی رمضان امسو غیر رمضان دا اللہ کی نبی نا سون کی با ادو ملبا نماز ادو تحجد کی نماز نے ہے بسے ادوگا تراویگی رکعت کن سولی با سی ایکوینا اہل سنت والجماعت کی نزدیکتا تراویگی رکعت کن سولی با سی مسیگی دلیل دلائل یامنا لئک رہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحان بدا تراویگی نماز اسی کن سن بیرمی نمید ہمنی اللہ کے نبی نا تراویگی نماز اسی جماعت کی ساتھ سن بیرمی اہان بن نمیتا میوی خرا اللہ کے نبی کی متن لیب کی مسجد نبوی دا ادوگا انیسو بدا میوی خرا یامنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متن دا مقتدی وینا نماز سن کی اہم صبح نمیتا مسجد نبوی سی پوم تھن کی نماز سون کی متمد دا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا کھن کی مدودی تراویگی نماز اسی مسیح امت فرض تورک لگت رہا حیبگی عقیبہ ما اللہ کے نبی دفاو کی مسیح کی مرم نا مری صبح نمید اللہ کے نبی تراویگی نماز اسی پڑھائی نبی کی دمتا مسجد نبوی دلاکی دے نونگال اگر فجر کی نماز تا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاکی فجر کی نماز دوئر ومتن دا صحابہ کرام سنگنا سیگی روایت اسی مسیح ابو داؤد شریف تو یاو بنی فجر کی نماز دوئر ومتن دا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرام سنگی یا رسول اللہ نرانگ تراویگی نماز پڑھائی نبی کی دمتا کریگی دمک لاکی دبنو
matamad Allah gi nabi na hai khashitu ay yuftaraza alaikum numit humni aikoina tarawih gi namaz son gi basi Allah na adugi matik Allah na pami harawi aduna khashitu ay aingon akiba fawe ay kizai ay yuftaraza alaikum na khoida faraz ta khidra haibagi kari gum na khoida faraz ta khibat tarbadi na khoi hari barakat kunasi masi na khoi son bangam daduna na khoi gunagar oi khibi yai maram aduna ay tarawih gi namaz asi padhai balla khidabni kari gum na khoi na son gi hairabadi na khoi na sana sagi yumda rakat kun solu haina Allah gi sallallahu alaihi wasallam na haibiram madura gi sahabai kiram sing masa gi yumda kona da rakat kunasi sonaram hariba rakat kunasi masi hazrat umar hazrat abu bakar siddiq radhiyallahu ta'ala anhu gi dor foba tungan sondra lakbane to hazrat umar faruq radhiyallahu ta'ala anhu ki khilafat ki zamana lak labada ma ki khilafat ki dor da hazrat umar na sahaba punna masi kausillaga tarawih rakat kun sonana ba hazrat ubay ibn ka'ab ko sahabi asi yamna maming lay sahabi ni masi qarini matamdugi sahaba punna muftini sahaba aduga ubay ibn ka'ab basi masjidi mufti oi bagi saat mahti qari su oi ba khonjin su yamna fazaba adun ba sahabi ni hazrat umar gi ma ki hukum gi matung inna ubay ibn ka'ab na sahaba kiram sing tarawih rakat kun masjid nabawi da sonbira mer sahaba kharana hai e amirul mu'minin Allah gi nabina jamaat ki sata masjid sonaba thingbiram bani aduga hariba amal asina hakna amaka jari tori basi kari marangino matama hazrat umar na hai Allah gi nabi sallallahu alaihi wasallam hazrati dunya de gi khongsan khre wahi su laklaroi aduna aikoi da faraz torakani hai bigi akibu su leitre aduna haribu sunnat asi masi aikoi ne zinda to base masi bahut zaruri ni hai na masi hazrat umar faruq radhiyallahu ta'ala anhu na sahabai kiram sing dhai ke lekin hazrat umar faruq radhiyallahu ta'ala anhu gi masi qawl asi masi sahaba pura ijma oi ki sahaba pura na taram oki यहाँ तक कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा मतलब हिंगली बनी मस्जिद नबवी की नकंद माँ की हुजरा लेरी बनी हज़रत उमर फारूक ना उबय इब्न कअब ता तरावी रकत कुन सोनबा हुकुम तो उम्मतम दा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ना थिंग हिदे वा असिना दलील वरे मदुदी तरावी रकत कुन नि है बिसी और यहाँ तक कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा मसा मसु तरावी रकत कुन सोन किए हरिब रकात कुनसी मसी पूरा सहाबा किराम सिंह अमदी ताबिईन तबे ताबिईन अइम्मा अरबआ अमदी जमहूरी उलमा सिंह मसी फवा मशरिक अमसु मगरिब ता तरावी रकात कुन सुन लाए सुमैना हजरत अली करमल्लाहु वजहू की सिरवाइनी अन्नहु अमर रजुलन युसल्ली बिहिम फी रमजान 20 रकातन अदि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ना रमजान दा तरावी रकात कुन सुन हुकुम तो बिरमेत सिना ताकबदी हजरत अली करमल्लाहु वजहू माहक मसा मकसू तरावी रकात कुन सुन गया बसी मसी ताक बने असुमन इमाम शाफी इमाम मालिक इमाम अहमद बिन हंबल इमाम अबू हनीफा अइम्मा अरबआ मखोइसु तरावी रकात कुन सुन की क़ियाम शहर रमजान 20 रकातन रमजान मुबारक त सोंगदबा तरावी नमाज रकात मसिंग कुन है बसी मसी लाइक सिंग द इरी सुमैना मुसन्नफ इब्न अबी शैबा कौबा अदुलबा यामना ममिंग लेरबा मुसन्निफ असिना महाकना इबा लाइरिक मुसन्नफ कोबा लाइरिक अदुरसु हारिबा मुसन्नफ कोबा लाइरिक असिदा यामना ममिंग लेरबा मुंतखब ओरबा हदीस ngатani masjid पुरक्लिप से मौजूदा इरी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ना युसल्ली बिहिम फी रमजान 20 रकातन महाना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ना रमजान दा मयामबु तरावी रकात कुन सुन बिरमे अदुना मेरे मोहतरम मसी मशरिक अमसु मगरिब ता लैरिबा मिपुंग खुदिमक तरावी रकात कुन सुंदरा लाकपनी गैर मुक़ल्लिद इमाम सिंगी तक़लीद तौदबा इमाम सिंगु यादबा और मसाना मसासी अहले हदीसनी हाइजबा हाइबदी कुरान अमसु हदीसता अमल तौबनी हाइजबा मखोय असिसु ngasiदगी चही चामगी ममांगदा तरावी रकात कुन सोलमे अदुना तरावी रकात कुन नि हाइबसिदा मेरे मोहतरम काइंद चिंगनेबिगनु अखोय खुदिमक तरावी रकात कुन सोनबासी मसी सुन्नत मुअक्कदानी अल्लाह ताला ने खुदिमक तरावी रकात कुनसी रमजान थासीदा सोनबंगंबगी पंगलपीन बिबु ओइसनु लोइनना तरावी रकात 5 सोलिबा कांगु असिसु अल्लाह नम कोइसु हिदायत पिन बिदुना रकात कुन सोनबंगंबगी पंगलपीन बिबु ओइसनु वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।